تماشاوان هجا ایوارا و خوش اون بخیر هاتن برنامه کادن یا خوشبرکا دم بدمه میوان می ایشف شاعر و رونقبیر می هجا یه بنابودنگ عسکری بویی که می پیرا لسر نویسکاری آوی جیان آوی بچکی خبات نوین ادبی و علمی باخبن و هر وها امي لسر روشا كردن مين ازيديجي صحبت بكن بريكو ام دست بصحبتا خوا بكن از دخوازم بچن جملة شاعر ما بدم ناسكرم هر چندي وكي شاعر برهمي وخبطا ويا ادبيتي ناسكرينجي چند جمله لسر جياناويا حتى إيرو بحث بكم عسكري بويك سيويك تباغا يعني أغسطوسا 1941 لأرمنستان لغندكي كردا يبناوي كندسازي جدايك بيان ناوي گون بشتره إيرو گوهرية بياريا تزا اف گون لنافچه اخباران یا ارمنستانه عسکری با یک جمالبات که کردن ازدیه و ناوی وی نفوسی جی اسکیار برویانه ماموسته پشتی تمام کرنا دبستانا دستپیکی لگوند سال 1961 توی ایروانه لوی داره انستیتویا مالهبونا گندیتیه بدگوتن یعنی یا چاندنیه یا زراعت بلکی مرف بیجه لوی داره خوندیه دست خوندنا بلند کریه و دشست و ششا ده 1966 ده بدرجه بلندترین دیپلومه ورگتیه یعنی مکتب خلاص کریه ماموسته ده 1974 ده لإنستیتویا زانیاریا آبوریا مالهبونا گندیتیه لإریوانه دکتورا ستندیه لسر به خباتا خواه وک دکتور آبوریا چاندنیه مرفکاره بیجه دکتورا ورگرتیه او هر عامی وقت ده وکی سروک بشک انستیتویه لوی يعني بشكل انستيتوت الانستيتوتي قبول كرين و درس دايه بسالان و برپرسیاری کریه دواره زانریا آبوری و چاندی دجی قاسی چل خبات نوین لیکولین و راپور و لیکولین نوین دواره خوندن آویده و مسلک آویده ین علمی هنه ماموستا عسکری بویک ده پشتی هلوشیانا یکیتیا سوویته ده 1993 ده توی کمر قازاقستانه 3 ساله لوی ده مایا پشتره هاتیه لألمانیا بجی بیه لوی داره حتی ایرو خبات خوی ادبی و یه زانیاری و یه جواکی دمشینه ماموستا هر چندی وکی شاعر ام گلک وی بناف دکن اما براستی رونق بره که می گلک هجا یه پرآلیه تنه نکو شعر نویسینه گلک وارن ادبیاتا کردی مجول بیه هلبست دراماتورگ یعنی پیس و شانو یا جنبیجن رومان نویس چروک نویس لیکولینین زانستی کرنه سر تاریخ کردا تاریخ ارمنیا روشنموانی کریه امیوان وارا پشتره امیوارن سری اما بری وی ادخوازم جماموسته بچکی بپرسم سر جیاناوی من افتن گوتن اما ماموسته امی گلک کیف خوش ببین بخیراتی بری هر تشتی ادخوازم سپاسی خواه نشان بدم کت بوی میوان ما
خدای خیری بده. باور دکم تماشا ماوان مجی گله کیف خوش ببین بدیتنا و به صحبت و چند گوتن سرجانا و گوتن ما فرتر تشتكم بحث نكر وياكو أزمة راخت كماس أس يعني أو جندي واري أو جيكو هون لينا كرد يعني واري كرداو تخاص كرد ليه هبون كنجي ذا كرد ليه هنا مالباتك تشاوية بتشكي كاريش مرة بحثا ويدري وان وراو هبونا كردال وان دراو تاريخ وان كي قالوا سپاس از گلکی که خوشم که ایو هفیده کتاب نامستا مراد جیوانه مرا گلکی سر بلدیه و از گلکی که خوشم سپاس مانوستا جیان همه جی مینا جیان گشکا ولات سوویت دا در باز بود گندکی کردا گندی مبو ایلا آغ برانی دا گوتن ایلا آغ برانی دا 11 گندی کردا همه 11 گندی کرد یزدی همه جوان گندک جی گندی قمده سازی بود گندکی مزنه مزنه یوی چا وکه 100 مالی بود 100 مالی بود گنده ما سال 1830 جا هم دیروگناز روسا و جم دیروگناز نویسا سال 1830 دی او گند هبیه وکی کردا اره هبیه گنده کی بالا گیا دکوتن وی گندی دا بری عجم مانه باشه گند آف تنبیه هوا گلکی خرابیه اونا دهیلند چن 1928 35 ازدی سرحد تین برا جیدن 1800 قصدتا نه ماموستا 1800 داری 1835 اونا تین برا جیدن سرحد تین بله دیرو که دا عیان که وی چاقی سرحد پای پر ازدی بونه گلک دا نویسن دا بیجن که ازدی بورا پر بونه و گلک تش دست ازدی ها دا بیا اونا دا نویسن که مالا کوک آقا ها بیا نهاجی او مال ارمنستان دا گرجستان دا نفر اوی مالی هنه اونا قوماندنک دبه شهرک دبه نوبر کردی می مسلمان و ازیادا بله ایلا هیدرا دین واری اوندا کونی خلی دخن سروک ایلی سر قیزا کوک آقا دنگی دبه نوبه ظریف خاطب بیا بله و به جورکی ظریف خاتونی درابینه ازیار اوتش لب گلکی چاتن تی بله و شرکی گلکی بخون نوون دا تقاومه و آخری من وی مالی پرسی وی مالی کمال هیه کمال دیروگزانه اوی او دیروگ نویسیه و اویجی کتاب خدا نویسیه که تشتکی سا قومیه نوا ازدی کوک آقا و نوا هیدر دا شرکی گلکی خورج گلکی مزن قومیه و دوی سر جمعی حتی نهاجی دوی پراخونه ورا اصاب دوی که ازدی دشکن و جورا درابن او ازدی ورا گشتینه آلی روسیای و چاقی ارمنستان تنبو و چاقی او در بن باندورا روسا دا بود تینه ورا دا
روسیا چاری یعنی اره چاره روسات این ورا جی دبن اسا ورا کی خود دگدن حتی نی ایل دن جی دی 1800 هزار دو هزار نسل بیستی اونا جیتین ارمنستان دا جی دبن پشتی که ارمنستان آواده به قصدته نه ما ارمنستان آواده به ورا دا جی دبن بله اسا او ایلا کردا یه ازدی همدی تن ارمنستان و گرجستان بله مالبت یعنی هر دولاتا هنه یعنی افعیل مالبت ارمنستان هم گرجستانه اری مالبت مجی هم ارمنستان گنده قنده سازی دا جی دبن اسا حالی وانجی وقت واده کی سنه او گنده ما جی کی سنه کو گلکی هاوی گلکی تبلیغ زبستان گلکی ساره بر باگر مری نکاره مالا که هر مالا دنی هاوینه جی جای الگزی سا خوش دبه مریان تری جنت تا اسمینه هادیه سر عردی دا الگزی سا جا و بانی الگزی زوزان الگزی سا خوشن مرا خیلی جی گیرنم تشتک نایه خلقی ولا جی هاقا پاک نینه آگی آبوگی دا باشه بلا دبن دچن هیوی دشنه گرجستانه باجار تلبیسه دا جی دبن لنها پی باشین ولات سوویت را گلک همه پشت را ورن سر ودیر ماموسته همه بحثا هلوشاندنا سوویتی و پشتی وی روشا کرده همه ورن سری اگر مساعدات هبه منها وگرن سر خباطات ادبی نزانم بری کو ام وگرن سر وی سر مثلا خباطات خواندنات و گنجیتیات یا جی خباطات یونیورسیتی و انستیتوتی تشتکی تل زیده بکی هیا گلو کت بخوازی بحث بکی ورا از گندی مدار چوم مکتبی بله چون مکتب وقتی مدا حتی کم هفته بود کلا کم گندی الگزی بود الگزی مکتب با نوین هبود مکتب با الگزی حالی برنامه دنگ بودی او زانیاری ما نویسکاری ما و دیروگناسی ما پای پر مکتب الگزی خلاص کردن از این سالا اصلا پنجی نها از شما ورم پنجی نها او مکتب خلاص کرد بله مکتب خلاص کرد ورا راست بیشم ام گندا ارمنی پاک نظام گندی مدا کن گندا دا ارمنی خبر نداد گشکا کرمانجی خبر داد عرف عدد کرمانجی راو روشدان دا کرمانجی هر دوش کرمانجی بویجی حتی هم دشنه مکتبی ارمنی پاک نظام بود گنده مدا مکتبی داشتی درسداری ما هندی ارمنی بود ایجاد مرات داشته باش چه بود که از ارمنی رند همه کی پاک بزنم باب من بری شهر هیدر درسدار بود درسدار بود پاشه برازه دلی چوبو شیر دا چوبو شیر دا ورا بسیر کرده بود حتی نی سال 5 پاشه هات هاتو اوی رند ادبیات زانه بود مالا مدا او رمان اروپی رمان فرانسوی ارمنیایی او هر رو مالا مدا او رمان هبود از این خورا رو دنشتم حالا درسخانه 50-60 سال از رونشتم بعد او رمان دخوندم به ارمنکی یعنی اره به ارمنکی و از چاقی هینی رند هینی هن زبان بود هنجی ادبیات مرا گلکی برفره او گوگا که ادبیات مرا بود مقاربو
دی از وقتی دچم مکتبی دام من جارنا البز دنویسین کوتار دنویسین درس داری می ادبیات الگز عقیت خدا بود رمان نویسه که می یا تازه داشت خواهدی تا 30 سال از من سالا 5 لها مکتب الگز خلاص کرد کاتنا اونیورسیته خواندنا بلند ولات سوویتی دا گلکی دجوار چا دجوار ابو وکی هنا کی خبردان وکی مروی تهب یا خبردار جوری را باشه جورناجی روشت نشد گلک رول خود لیستن من خواست از عالی ادبیات دار ولی كان وارث الادبيات ما مستوى يعني دوار يونيفرسيتي وخدنا بلدا اشتكي تولي زي دبكي اگر تنبه اد خوازم ام بري گوه بدن شعر كاتا ام گوداري بكن جدنگتا وبشترى امي جاورن سر واري يعني خبطه تيا ادبي ام بحثاوي بكن اگر حواله رجیه او شعرك ما مستهيا بدنگوي پاییز بناوی پاییزه گلو کاربن و پاییز درنگ شب دریجن وک بری نعوده نچیروک بیجن کنه پیرامیر گواگه بری اودا دارونین چیروکا بیجن نعوده مونه نشف بیرگن خوش نجی دنگ بیجن لبیواری سار ازی تنمه خواب نای خم دردو ایشن کس دور منینه همه وانا را جیروکا عمری خواهی بهیوی بکسر بیجن تنی به جواگ رونشتم از ناو درد خمی خواه گرد پونجم بله ایش دنگی ما مستهی یه نرم یه وکی قدیفه شعرکاوی که هنرک بلنجی تیده هیا براستی ما مستهی جا ام بحثا خبطات ادبی بکن تاجی گوتبو يعني قبل من دخوان جي من بالك دخواست يعني بالام كشوارع ادبي خبطه ادبي جوليات سر ادبياتي قبل عملية دنيرين يعني هي محتملا بلكي هي خندقه هي بوتدس بشعر وادبيات كليا نظام كان يتفكر مثلا الشعر يعني نيفا 1906 ندا انا دروجنامه دا باورتم دركتنا در راديو دا هي واصله تكنيكاري جوي دس بكي دس بكا او اخوي برهم اخوي شعر ومجولي ادبياتي از وقت زار بود بله ودا مهب ودا بله كنت ما تيروك بيجي قال لك الزونه هب بله تيروك بيجي سحب كو روجا رونشتانا تيروك قالي وقوتن ذكرنا خلاص دات بله دهاتن ودا مدار ودنشتن شبي پاییزی دريج زمستاني رونایجی تنبو لمپی نفته بون از خورا کلک آورو دنشتن من نف چیرو که وان دویستن خیساتی ببو وقتی من چیرو دویستن نخورا اوک جی دفترک جی هلت دا و او چیرو که وان دگوتن مخورا دنویسی اسا تمامی زاروتی خود از گلک تشتی وان چیروک بیجا هیندو گلک تشتی اوده دا هیندو باشی بابی موقتی او پرتوک دانین من او دخوندن من به حمدی من خورا تش بشت دنویسی مکتبی دا
قالك أو عدبيات سر حوالی ما أو درداری من عقیده خودو قالك أما كيلي سرمایه ما درق رومانا دا درق تشتا دا قالك خبردان دو او تشتي او روماني بدخاندن ما درساني دا تفهم صحبت دکر خبر دادا وقتی من مکتب خلاص کردی جاردم من هلبست دنویسیم هلا مکتبی دایی لی نه او بون چکو پیویست بون از سال 61 کدم انستیتوت مالبون بودیه راستی من ندخواست بکردم اوران لی حالی مالام به آبوری جینده حقا باش بو بابی میجی او دکرد هری به وانتشتا او نکارن او بکن او قایل دینه دواگی از بمن بیسکار هلبست ها بریشن دکو نوا کرده داتی هلبست داتی چا عبوراق بکی تی هلبست ملبستی تبو خوده اصلا چومه ورا لی دلیم ده هر با کی از سال کی دو ورا بکنم خواندن خود بگو هست لی سابو کی از دو نبا چل مری کورس آمد از باشین دو گداریا او درزای ما گداریا پروفیسور او اونا کش کو سر نبود گلگی از حزد کردم راست ایشا وقتی دی از وی کولکتیوی و وی او هات نگریدار نکار هو انا بقیت ما هات نگریدان من سال 6 خلاص کرد گفتم او کرد وکی اثرم نحیامه بخورد اشی ورا رنتی بگو بشکا که از ناز دکرم او نحیی دا دخابت اینجی دهات نه انستیتوت ما چنگی انستیتوت ما مرحبونا بندیتی و گریدایی بو گله که جوانا جمع دورکه هند بو اشی کورسا چارا او دی من درس دادا هبالی ما یک دهات دورکه هند بو نه درس او گازیم دکرم اصلا از ناز دکرم اچوما نحیام در راستی خبات کسا برا گوتم ناگی دست داد هرمی او مجی درتار مجی او پروفیسوری مجی او جی اونا جی گازیم دکرم گوت واری وی انستیتوتی دا بخورد اصلا هات استاندنی که از دی کدم نوا خبات علمی یا مرحبونا بندیتیه آبوریه مرحبونا بندیتیه از کدم نواوی اویدان نواوی خباتی دان سال 6 هفته چرا من خلاص کرد دیسرتاسیا خلاص کرد من دکتوریستان جا دورا بود من سروک پارک انستیتوت مزن ورا که بیست بری تا دخابتیم گش که زانیار بود گش که مرین به درجه بود همی انستیتوت مالبونا گندیتی دا که من درس ریبابرن دا مالبونا گندیتی داد اینجا تبویز خبات زانیاری در وقتی خبات زانیاری می سروک پاره بی سروک انستیتوت دا چند مرفه بود کنه وانچی دیسرتاچه خواهی دکر دخواستون ببونا دکتر دا سروکاتی جی به وانا جی دکر اصلا بود که خبات گلکی چطن بود وعده من ندما ایباره جی دهات نمال از عدلیت رو میشد بود همین وقتی دادی دابرا من و نویسکار من دی
او بودی از ناز دکرم ایدی هلبست من و نویسار من گوتار من هن روزنامه‌ها تازه داشتی دراجی دهات داری اساس هات من ناز کردنی وقتی سروکی فارا نویسکار یا من یا کردا رحمتی حاجی جندی بود. بله. حاجی جندی جی yani yekîtiya nivîskarên Ermenistanê beşê nivîskarên Kurd. Herê beşa nivîskarê Kurd. Serok Haciyê Cindî bû mamwar tu ji sekreter ne? Haciyê Cindî sala şêşa texminan şêşa bû. İdî dest wî berda başê Karlînê Çaçanî bû serokê parê wî beşê. Ez jî bûme sekreterê beşa nivîskarê Kurd. Kurd belê. Esas ketme nava edebiyatê de. Rastî warekî sabû warekî xweş bû jî warekî ew bû jî hevalê me gişt merîne zane, merîne baş, merîne edebiyat zan. Ez ketme navayê kolektiv wan. Belê. Li vê derê dixwazim behsa anekdoteka xwe bikim. Sala 1709 ez hê xort bûm. Yani li welêt berî înqilaba darbeya eskerî ya 12 îlonê. Ji metîrê ji derdixist kovareka kulturî bû, edebî bû. Yani ez aktif zimanê Kurdî edebiyat û şeirê jî yani wekî xwendevanekî hinek tişt jî min dinivîsandin ama lê em hê xort bûn gelek. Îja kitêbek derket. Kitêbeka şeira kulîlkên çiya. Em di nav weşanên Rêya Azadî de bawer dikim. Weşexa Rêya Azadî bû hevalên Kemal Burkayê wan kovara wan ê Rêya Azadî hebû ew kitêb di nava kulîlkên çiya de yani kulîlkê çiya ji hem bi Tirkî û hem bi Kurdî hate weşandin gava min xwend pir bala min kêşa yani te behs kiriye te got ez biçûkiya xwe de odame hebû mesela dengbêj dihatin ev çûm godariya dengbêja dikir di stiran îja gava min şerê te mamoste xwendin bala min kişand yani tabî bi şerê qasî ku heta wê şexeyên Kurdê me Sovyetê digîştin me dixwendin ew dikirin helbet berhemê gelek hêja hebûn ama pirtir wiha bîna ew ê jê dihatin yani gelekê wan bîna em bêjin ewa siyasî yani wekî slogana şiaran hincana hinek tiştê ku yani naveroka wan de tiştên siyasî belkî îdeolojîk pirtir wiha derdiketin pêş cara pêşî yani min kitêbek dî şeirên wê dibe qey yani tovê wê stranên Kurdî ne ji nav yani bi naveroka xwe bi gotinên xwe bi hûnandina xwe hûnandina stranên Kurdî yani sade ama ahengeka xweşa rewan têde heye û yani naveroka wan jî yani ew temayên civaka Kurda bi sîmbolên teswîr û şîrovekinê civaka Kurda têde hebûn min gelek jê hez kir yani ji wê rojê de yani me hevdû bel qet nedîtiye jî me tabî dinê belkî silav dabe hevdû ama wekî heyranekî eskerê boyûk wan helbestên kulîlkên çiya yani hê di mejiyê min de yani ew lezeta wê û ew xweşiya wê hê berdewam e ev ya bê mübalağa ha ev ya qet bê mübalağa ez dibêjim me xwest xweşin yani bi rastî çünkü bawer dikim piştre em ê niha werin belkî te ew jî bikin godarî jî bikin yani vê rastiya ku ez dibêjim derket hinek dengbêjên me hozanên me müzîsyenên me
شعر مامۆستا يعني كرن سترانجي يعني بستيوان شكرن يعني اقواس خوش بون ايجاد في وارده تبي ويجي يعني قالك يعني قالك كتابي شعر هذا الكتن بل ما مستجد شعري خطي بيجي شيء راستي كتابة بيشي يومنا هلبستا شباريب أبا هنا بتشوكا أبا هنا بتشوكا بلي اسمه الويدي أو بلي صالة شيشاشو يريفوني هذا واشاندن باشه هفته چرا كليكاتيا بله كليكاتيا اب چاپا پیشینه نه ماموستا ابا ارمنستان درکتیا باشه ابرا ماموستا ربد دسته ماموستا او حوالی رژی براوی رسمی رندن پشتیک ما همین ناوی همین گوت همه برهما کارن وی ربدن او برا ماموستا وكي او يندستي خوني شاني مبدا قضا بحثا وانكير بلا كرم كما مستوى اري ابو اري اما در فرتوك بتشوف دركت بس در بازبو واقع حب هاي سولوس ديداتر در بازبو اجي قهوش ساقيتنا من روكي مرة قلت وكي اما تركي دركت يا قلت انا كوليكيتشيا تركي دركتيا 1907 يعني كاكي كامل بركاي بله ترجمة تركي وكتب درست بود از ناجی گله که راضی بونه خود نوانده کوی چاخی کتاب من نظام چاگی کتو دستی وانده چا پشت وان چا درخست بود گله خوش ناجی از راضی بونه خود نوانده راستی کتاب که دعوه گله کی بدل و صاده هات کرد میساره سپاس هلبت واره هلبستی دادی گلک منه کرتو که منه هلبست داد درکت اما از کابوان بجمیر مگر یکو من نجمارتن کاریش کرم آخره پشتره یعنی یکو که ما بنا بجمیر او كل كينشيا بشترى باورت كامل اوجي دركتي الستوكهولم يجي 1990 يا ستوكهولم يجي دركت بله اجا بشترى تيرينج دركات اسطنبول دركت يا كورا دركت نظام دي كده دركت اجا ابدني مثلا تيرينج هي دعاء سرس بي اري اودا چيروكان باورت كم هدف زاروكان ها اما دعاء سرس بي بله دعاء سرس بي فرتوكون بچوكا كان كي بلينك ام نابينن او هبرا انكي تيجي بلينك اشكر ما خرا تمام باش قالك باش بله كرمك سر او مينوني دعاء ازديو نوروكو او مينو دعاء ازديو چاپاوي چاپا هلبست هانگو او اون ریتمو اون تقلا هناكي نزيكي ونه لا في آخری من دیسا حواکی سر دخابتی من متهزه گلک تشت گوهستیه گلک تشت شکیه نظام و مرها بیاز بواشینن یا نای واشاندن گلکی چاتنه و او هنه گووندا حرفان او مثلا زاروکا نویسیه گووندا حرفان آره سبا زاروکا یک دیجی هست باور که ماما اول سبا زاروکا گووند حرفا بله سبا زاروکا اودا چیروکان هیا نه اودا چیروکا هیا اوجی شهرش بو زاروکا نه آره اودا چیروکا هیا و سبا زاروکا نه برا بردستی متنات اکشه اذا كنا بغمناك يعني بيشتري بهواكي وي فهم كده البس
پرتوگ هلبست آساجی کلی که بریندار راسته کلی که بریندار یه اوجی اوج نوتو هشتال استوکولمه استکهلم درکت بله استکهلم درکت باش اما مخویت بنیجه هیک از کلامك ملولم از کلامك ملولم اوجی 2000 نهاده درکتیه اوجی اوی درکت تیکی درکت ایجا اموار سر تشتكي دني فرسك منها يا قالوا يعني الشعر كردا نفسكارين كر شاعري كر شعر اوان استويل او السوفيتي جوابوا يعني يجي سر شعري تقاري تشتكي بيجي رولاوي استوي خدمتاوي مثلا ايمال الدرفه يعني قالك يعني ما بدل خوشيكا بالكيشيكا قالك يعني حسكرن ما بري خود دار قبا بدكتن دستي ما او يعني حميز ذكرين وياوي او قبول ذكرين للجماعه طبي قال لك هبون قال لك داتني بسين قال لك شعر هبون تقاري تشي بيجي والشعر كردي لاواس دم السوفيتي وقتی اللي دنيرن صالي بیستی دا دست به خواندن و نویساری بو سال 30 یا تازه هات واشاندن اون آخریا گلک برابو که شاعر و نویسکار کردا هات واشاندن بله لحظه را بیجم حتی این سال شیستی حتی این سال شیستی او هلبست کردی هلبست دکلیا با هلبستانی ما هلا خورد بیجم که هم تنبو یا دو بنگه هاوی تنبو هاش هلبستی تنبو هاش هلبست کردی تنبو هاشانه هاوی وقت تنبو هاش کلاسیکی ما تنبو بله باشه خواندن اون گرجی تنبو بای سال شیستی را پنجی هشتان پنجی نه دی کمک خواندوان ما که اونیورسیت خلاص کردن درکتن قادا هلبستانی بله چون یک شکوی حسن بله هلبست شکو خواندن از آنه که شکو رنگ کی روشه که چه آنی نو هلبستان نکو تنی کردی سوویتی لی تمامی کرده هلبستان اگه می گله کی از بیجم مزن خواستی جی که نو آقا را تمامی کرده داتی خانه دیسا فیری که روسبه هلبستان می دنجی سموی شاموی سعيدي بويا شمسية توسني راشد چركزي راشا بانا ايديت رحكي نو آنين النوع ادبيات كردي سوويتي بله از وقت راستی دنيرن ادبيات ما يذكري وقت سوويتي بله و هلبستانيا ما گلكي پیشکت جوي ادبيات ذكري جوي گلكي پیشکت بله راست ادبیات ما فکری هناك الرومان ما هنا كرداجي روكن داون ليه هالبستانيا ما ده پیش نکو یا فکری بله تخشان يعني او نسر بيجي ایجاد برا تشتی اوجی هنا تشت هنا کو متخواست برا درقا ولات سوویتی دا درقا نکرده دا وکی درفت هبو مجال هبو که گل وکی ادبیات ما گلکی پیش کتا سال پیشی ولات سوویتی دا مجال گلکی دادونه ملت کم جمار یوساجی ملت مینامه کرده مجال هبون او هبون درفت هبون لی مروی اصات نبون لی بره او مجال کم بون نویسکاری ما پیش دهاتن
ایدین نکارگون دواشی بله که دواشانده و کتابه که گله که ها قاسی دادانه مونده چرا؟ جبو ولایت سوویتی داد کتاب دواشان هره دادن بله هره که رنجی دادن ایجا او تشتی که دادانه کرده داجی چاپک بود دو ها قاسی گرگی اون خورا بواشی حوالی مجی مزد بود یک 5 سالی داد یک 6 سالی داد یک اوی داد او فوندا دادونه مدا گشت اوی خورا دا کتیبک درد خست نه در رومانه دا رومان کردی جمعه وکی دفت هبوندا وی رومانی کلاسیک اسا چه بودا گلکی رومانی بلنده چه بودا کسی نکار بود نه دنویسی دگو یک اسم بنویسیم جی کس دواشینه نشته و از آنم هنک حوالی من رومانی باش نویسیم او رومان اندابون چون بله ما مستر ام وقت ما زود رها ها ما جهبه چون بحث ما ام قالك تشتا بحث بكن ام درباسي اوجي ببن يعني ادخوازم ام هيك بحثا بياسه تبكن يعني قاسي من بدس خص دو بياس من بدس خصتن يك جي سنجو كاتشا خد دمير ويك ديجي ماموزين وقت كل ماموزين بشتري كتوهاتي دركتيه هاتيا وشاندن ليش سنجو كاتشا خد دمير ما ادري قي نتنيا يعني الوقتين هون السوفيتي يك تاني ويا يك ديجي جارك هبايا چوايه او سال نسکایا سال 8 او و تئاتر کردی جماعتی دگوتن بله تئاتر کردی ملتی لکو لگند الگزی بله الگز پیشوی انسان وکی تئاتر دولتی هم یا کرده بله تئاتر دولتی کرده لگند هبو نه ما موسى نه الالگزی بخور بیسال الگزی هبو بله او تئاتر یا دولتی بود چون بله. آرتیست ملتی مایم دشنه تئاتر پرادستینن آره سوایی چون خواهد آن بسا جوی تئاتر 10 سال عمل کشد 37 حتی نی 47 بله الگز رایون بود نعی بود بله بگو مینا باجارکی و وردا تئاتر الگز اوی بود دولتی بود بله او تئاتر گلکی نبود دنگ بود گلک پیسو دراما و تراژدیای هند ملت ماین که ترجمه کردی ببون هنجی یه نویسکار کرد و تئاتر درکت نه در قوان او در قوان سپیکتاتوری اونا تا گلک روزنامه ارمنستان یه روسیه یه گرجستان نویسینه و بیشتر ندی آستکه گلکی بلند آستکه گلکی بلند لی طلبه خراوی آستا بلند داشی او تئاتر هاد دادان نحیا الگزی بلابو تئاتر کتابو چو او بود دیروک بله اینجا نوا تمامی کرده ارمنستان گرجستان و جی مایی نساجی نوا ارمنیا دا و تئاتر گلکی نابو دنگه کی مزن دخستن تمی درق اون دا دگودن از درق گلک دا گلک اوی کرتی دا لیستنه راستی اون هاتمه اونا ناز دکم مموزین دا ondan yakındık ya zine hat so eşbeha bugün ko başı diye bestandı bu Milo yasaci ve tiyatro da liste bu İşte ev tiyatro hata dadan temi bazı ve tiyatro dikirin سال 8 تئاتر الگزی جماعتی به بود. ولی اول نه یا دولتی بود
اما هنک فینانس دولتی داد او تئاتر خابتی نه burada piyes نبود مثال که پیس که فیلیگ یوسف هبود یک یا وزیر اشو هبود بله اواناش دیگه تئاتر داد نویسته که مجید سنجو قیزا خود دمیر او که لویدری هات لیستن نه ما نه هات لیستن yani اری بله او نویسی راستی پیس گلکی سرکتن چاق آره عادت نووی جواکی او جواکا ارمنستانی او کردی ارمنستانی دی او عرف عادتی وان رابون رسوم وان دعوت وان قالن حیمی قالن تئاتر گلکی سرکت وردا و راستیش او قالن هاد نوا ازدی و کوماری دا ساجی تلویزی گرجستانی دا قالن ها دردانی یعنی کسی قالن نستم حتی آخری دا کسی قالن نستم لی به آخری هاتن نوا اروپای کردی اروپای قالن کرنا چی کرنا ازدی اروپای ساکر راکی پری اونها گوساکر واکی را اوچی قالن سیرن انا قالن سیرن ایوه امنه کی بده پاردش مموزین کی چاوایه اینجا او پیس یا سنجو قیزا خود دمیر تلویزی دا که تئاترا تلویزی دا یا کردا بگورجیلیش تلویزی یا کردا سپیکتاتورا پیشیه سنجو قیزا خود دمیر دیسا وانجی دانی وانجی او جی گیش نه او که دستانی نه که مزن بویست آره براستی من نموزین گلکی بارم کشان بود. الان از وقتی دویجم از وقتی زار بوم مالومدا اودامدا دهاتم دو سه شبا نموزین به کلام او اون تیرو بیجا دگوده. بله قاید دگود دوه مینانی دعوت کی وقتی روزا او یباری نموزین دگوتن گلک مرد توپ دگود. اصلا نموزین بری دکتر بود دلی. اینجا بعد هات منافجی. مثلا دیگه اینکه وقتی ما هدی داره امینکه وها في قسمی وها کن ببرن ناویوان بحث بکنو ام درباسی ادنیجی ببین ام جبو کاربن ناویوان جی بدن جبوم کاربن درباسی خواجی ببین او بحثی خواجی ببین بدوسه گوتنا سر مموزینه کاری چی بیشی تئاترو اویش خط درکی هات نشاندن گلو مموزین برای اروپای هات نشاندن آلمانیای هات نشاندن بله آلمانیای هات نشاندن اوجی کردن مینانی او کاسته او کاست جمعه بوده منظم قچاق گیری بله اوجی اروپای نشاندن دیگه بیدن نشان ندونن لسنجو قیزا دمیر انستیتوتا پاریزی دا تئاتر و تلویزی ها او درخواستن اونا جی کردن اینا کاست کی او هیه من هنا پیس او دنجی نبیسینه یک سالین دک فواره که داده کتیه تشتی دنجی در او نه هاد نواشاندن آره تئاتر کردی راستی حالا از بیشم تئاتر کردی حالا فاکی او خود نمیشه بان سال آخری هنک تشت دبن لیچا ملت ما این تئاتر اون هنه یا کردی حالا نهاتیه از نظام باشور دا تشتکی باش چی بیه چی نبیه لی چاگوی مسئله تئاتر کردی گرگی دولت هست وقتی دولت بود
اوی کو دیدو چون آوایی کامازن و حاضری کامازن و مساج مازیج بو گلک خودگی بده خبر بله تی اون رو بده خبر داد تی اون بله تمام یا خود وی دو بخره ما مستعمر سر رمان تا تشتي رومان كتابك تا رومانك تا هي غزبة يعني غزبة خودي خودي ودوام ما ويباركم هي أنا غزب يعني غزبة خودي غزبة ياك غزبة دو جلدن دو جلدن بحرف هامن بله أبا واشانو دنگ داخست واشانو دنگ لندري وليتي تركيا وقتی من رومان وقتی از ارمنستان بود بیچافی دام دست بکرون دنویسی از باور دیگم باقی از دیگه بکارم درخم از حد اروپای مرا درفت چی بود اول خزر خودی باید واشاندم اول عمری ازدیانه ازدی چرا رادیو نچونه و را چا بونه کی داری چونه کی داری چا حال ازدیا نو تامیا کردستانی دا چا نه چرا ها هاتی سری ازدیا دا چرا چون گیج نه ارمنستانه گیج نه جیکیسا دا که دوری والاتی ونه اوه خزر خودی اوه باشی من هنک تشتی دنیجی نویسید بله الرومان بواتكم ضد رومان تيديجي من درخستن باشي بهوز دركت بهوز أبينا قدخه أبا بهوز دركت بهوز آویستای درخست 2011 آویستای درکتیه آره آویستای درخست سال بار أبينا قدخه نویسکاره که روس ترجمه روسی کرد بله و از ورا بیشتر چاپ بیه ها چاپ چی بیه چاپ بیه چاپ بیه اینجا امروز نویسار خود در داخل کتنگی خوشی نکرد نویسه چاجی بیه هنگ دخونه هنگ ناخونیجی باشه چه کردی کرنه روسی آره کردی کرنه روسی یعنی یکی روس نه ماموسته نه یکی روس چه کردی کریا روسی یا کرده بخواه نه او هي واجب او دكنا روسي هذا كيما كنا روسي بله جماعة داوود دو جنة او نسكر روس و كنا روسي چهار پنج نویسکار روسای مزن سبب ریتیز جانویسی گلک باش ریتیز جانویسی گلک باش بله او کتابی در کتبون دانی بود که پیشکش بستینه و اواجی نوان دابو خلات ور بگره یعنی خلات بگره نوان دابو راست خلات نگرد و نظام هلا او پروسس دچه او پروسه که خلات گرتن نجاره کتنه بله یا سرکه و کنوا اون عددیات روسات در زنی و کی چیه او راست گلک مهمه نووی تشتید هاتی خانه دیسا او تشتک هاتی تغییر کردن یعنی او so رومان تایتنی اکو زانم افینا قدخه او جو شاخانه ناس اری پار هاتی شاندن لیستانبولی قدخه بله خست حوالا راست بیجی حوالا عالی میکردن سپونسری کردن ساعت تمام خوش اری حوالی چینار عثمان حوالی باقی عالی میکردن حوال درکت حوالی درکتا چه دانه نوع ازدیادا زواج چقدر زوره بله زواج وقتی تو یکی ملت کی با زواج کو تبي دنا بيزيد ابو خدك هنا كارن بهبره بزوجين هنك نكارن نه سروی شرطي وين كرانن بله سروی پروبلم یا
آره ده هندیا پروبلم جی پیش دهاتیه که از دی ناکت من نبود گیش گرنگه گی گلکش اولا خدرتین آره گلک او یگو و نظام چنه کسیک تو مکتی دنیا هات نکتن نوی دا از دیاج اولا هم دردخن جریا هم دردخن کتاسی درق اوان پروبلم آدمه بله ایجا اموارن سر باورتكم دو كتابتي كنت تشيروك جهنة ياك لتشيا وياك تشيروك نودامه نوتو ياكي ودو حزارو شارادة تشابونه يعني دو تشتي بتشوك رومانو كي بتشوك جي يصل بلا او هي واشانو سرسرا هي اونا يعني مرة چاپ کردن یک دفتر کردکی کنابر و اوجی بهار او بچوکن بله او رومانو که بچوکن بله ايه بشكرا هري ما مستا ايجا لكولينيا تيجي قاسم تثبيت كن يكش دبي نورا الاجازي لسر ادبيات ناسيه باورتكم ایجا اوا نورا الاجازي وقتی از حتم آلمانیا از مالا ازدیاد داد بو بله ایجا ورا اف کتاب آنها نورا الاجازي درخست بيتشكي بلندكي اولا بيتشكي بدن بيتشكي نيزي سريع خو بدا بيتشكي اور نورا الاجازي تمام باش سپاس ما مستا نورا الاجازي هندي ادبیات زانیه درق هناك نویسکار ما درق رادیو یریوانیه ریا تازهیه و نویسکار ما باشه من بیت اکی اول نویزیه که من سال دری سر خوابتی بود بری داشتی ایجا من چند کردی سوویتی ها من هيك خبر برسياني يعني اوجد دوي وارده نه اما چند کردی سوویتی اما چاپا ددانه بله چاپا ددانه يعني برادا هن ادبیاته هن رادیو یریوانیه هن رادیویه دیروکا الفبا کارتیل ارمنستانه چند الفبا پاشی دنگویجی مگشت برادا هنه درقا تیاتروی دا برا هیه يعني لسر تاريخ وامجوار ادبيات كردا ادبيات ناسيه كردا السوفيتي اره باشه کردزانی ما درقا کردزانی ما گشت نویساری اونا وكي انتولوژيه كي يجي هر واحد آنالیزا نویساری اونا بله تاسی اول زودا دست بکرم بله یریوانی دا چونکه از سکرتاری باشا کردی بود اره راست او کتیبی اونا درد کتن گشت بر دست مرا در باز دوم و دخان جمعی تشتکی ها بود وکی کتیب يعني قال خوش الناف كاغتا دوسيا الويدري نمان دركات وكي برهمكي يرو روناهي ديتيه يكو بخوازن كارن الويدري آگاهي در حق وان نویسکارین ما و خبات مین ادبیین یویدري كارن ببینن بله يعني هر چیزی بکنم ببینیم در نویساری و آنالیزا باش ما مستا او كتاب الدنيا ازدياتي ميرزك زازا فرمان رش اواجی يروك چیه از وقتی هاتم زانی از چرا ارمنستانی در کرده اما جاویه که چما اصابو چما کرد پارکه اوا پارکه ازدی رابون گودن ام کرد مینه و چه قومی وکی از مجبور ارمنستان در کرده بله متخواست بزن بیا گلو اوی دوین ام کرد مینن چرا دویجن
چونکی گشت نیبون آگی ده کمک هبو که امزانی که بن نو ارمنیا دا ساکرن آگی ازدی بیجن هم کرد. اما اما بحثی ورن سری، اما فراتر ورن سری. چونکی پرسک من دوی واری دژی هیا، اما بلکی بچکی فراتر ورنه. لو ما امکانه ویا آنها درباس کن بی ازناته. برام پاشه در قایدا. یعنی اما پاشه وی پرسه بینن روزه و جار اما بینن پیشیا خو اما فراتر سر راوستن معلومات ما مستشفل سر آگاهی میزا هنا اما گوداری بکن. بوی آوای ایجا يعني من اوكر هناكي ومن درس اخو قبل لسر خبات انت درس اخو تشيكر درس اخو خون بدي قالك يعني برهام هنا القوي يعني وكيل رابور وكيل ليكولين يعني ام بجمرن بلكي حتى سبي ام ترى نجيجن ام بحثا وان بكن اشتما شفاني مرجي خازم بيجم يعني افيا وكيل نمونه كيما برهمي ما مستا اي سي 4 وران ما شيلو فكرن ما مستا بحثا وان كر يعني ام ما مستا عسكر وكي شعار كي ناس كن طبي رحيوي اساسي شعرتيه يعني ام بي اشكال دي بينن ليه يعني دبي ام زانبكم يعني او تاني بشعرين نمايه انتلكتوال كيمي بلندي بر عاليه يعني ابي ام خوش دبي فيدا دبينن يعني دبرهم فيدا ين ادبي ين زانستي ده ام دبينن مخاص از و دست نشان بكم جماعه مستعمه درباس ابي ببنما سرهن كي بحثا كرد ما بشتي السوفيت بلابو مثلا شنغالي لبري ويد خوازم ام سترانه که گوداری بکن سترانه که دنگبیجی می موزیسیانی می موزیکاری می گلک هیجا نظامتین آریج شعر انتا کرینه ستران و سترانوی پروخوش انتا دی مگو براسی گاوا من گوت بو که یعنی وکی جس سترانا بنزلن شعریوی يعني بشتر دركات كو از يعني حقم قالك خوش هاتنا هوناندن اما باذن اما نهان سترانا كيجي نظامتين اريج سترانا جايد من ام قداري بكن كا اي حوالي بشي رجيه اگر اون سترانا جايد منه ام قداري بكن جاید منی بده و کبار من چابیرا و گریه حسرت و ایواری خوج چاوی من بریه دیسان ها خوشه گوشه گلیانه دیسان ها هوره قطع مریانه گل کلی که دیسان پر رنگ کرنه آلواز مکشمانا بونه میبون گالن کوبه جاید منی بده و کبایر من چابیرا و کریه حسرتا و واره
خوج چاوی من بریم زرینها شارت لزداد خملینه چاسوسن و اوازی وان بو یکن لسر دمی چای من چاید منی بدو کبار من چابیرا و کریه حسرت آوه به ایواری خوج چاوی من بریه بله استانه گل خوش ام به مناسبت سپاسی خوی تایبتی دشینن ج موزیسین هنرمند می گل که جانی زمتین آریت را کو یعنی ما ایزنا گوداری کرنا وان سترانا جه خواست وی که خوشی ایزنا وان دامه گل سپاس بو ما مستنی زمتین آریچی از گلکی سپاس یا خود دارم حوال خوی گلکی عسکری دوست خود اسباب خوی گلکی مازن موزیسیان می راست پرخوش بسته کرن از آنی ما مستنی امین های گوداری بکن بله باشه ما مستا امینجا ورن سر روشا کردین می ارمنی عدم ارمنی ببوره کردین می ازدی ای کل سوویتی بون لارمنستانی بون لگرجستانی بون لولات سوویتی دریدنی بون ام زیده نچن وقت سوویت هبو ادخوازم ام یعنی پشتی که سوویت بلا بو یعنی سوویت میدان ربو روشا کرد نزیدی آنها چیه یعنی جوی روژه حتی ایرو دی ایجاد نکو تنی سوویت بلا بور روشا کانو جوان درکت مثلا ارمنستان روشا وان گلک دجوار بو دری دنی دجواری گلک آتن کوچبری آت وان سال داویه رجیه که کرد ازیدی هنه یعنی مثلا داعشی و شنگالش خود تراژدیاوی و او جنوسیدا مزن جخوا هی برینکا کور و تازه یعنی دو نقطه دلی مده کرد نزیدی سوریه هبون لترکیه هنه هبون اوان دراجی یعنی بر بخوشیه و نچون مخابن بر بدجواریه دچون لوان دراجی یعنی گلک ازیدی مجبور مان باركن كوتكن بتشولاكن يعني توها كاريج مرة بتشكي بحثا بشتي سوفيت وبشتي وان بيرا الروشة كردن يزيدي السرية عردي أنا تشوانا تشوا دبيني رسمك تشوا كدبيني راستی روشة كردن يزيدي هالشقاجي بيجم باش قالك خرابة بله راستی نك خرابة كامبوغة اگر بری مدگو توی زورا شور ازدیا دول راک نظام چه لنها به زورا شکر ده بیا شورکی ددف ازدیا هندی ازدیا روسیه هم اوروپای هم جیدننا اونا خو عربادت خو زمان خو برای که ده در ارمنستان دگوتن از دینه که زمان خو خواهی دکن از دینه که کرمانجی خو پیش داده بود از دینه که عادت کرمانجی ناخدا خواهی دکن ایرو هم گیشتنه کنه که اصلا که افتشت دیتنه زمان انداده بود عربادت انداده بود
او رابون روشتاندن انداده بن حد و صدا ازدیکی انداده بن او چپ ازدیا کاربون خود بپارزن به راستی گلکی بن مترسینه که مزن دانه بله تو تشتنه سروکاتی ازدیاجی خورد نینه چال پزی بی شوان که چا دخوازه چه دخوازه گلک عرف عادت باشقه گلک رابون روشتانی باشقه حتی نی او درقه خاص و قلندری ازدیاده کن هزار سالا ازدی پیهات نخواهی کرن برس هات نسر وانده گلک هر آلگی خواه دخوازن تشتکی ازدیا بکن her welatekî êzdî diçe çavê wan nîne gelek katirê êzdî gihandine Ewropayê çûne welatekî dinê wê xelas be na êzdî çûne kîjan welatî çavê wê welatî lê yek kengê zû êzdiya bike ew bike bihelîne navbeta بله ew yala be çentin û vê dewrê de rastî ew hate serê êzdiya da ew kambaxeke mezin bû بله هم واقعی که مزن بود که ازدی بخوای بود کس پشتا ازدی پاکی نسکنی و بله هفت های سال 7 سال تمام دوه های پر ازدی بن چادر آدم تو وعدا ازدی چنگال و مالا خون نهیشتی نرگیانه تمی شر کرنه شر کرنه لی دیگه خون نرگیانه یا مرنه یا جی خامانه اری چه حاکی سری اون پاشی خواه برینی خود درمان کرنه بله وی اوی داستانی بود وی اوی دا راستی تشتکی او نهاده چه کرنه که ازدی بکار بین جی خدا خواهی کرد بله که تحتیخی ها ماسی مزن چه بود آره. اما روی پیشی دا که ماسی مزن چه بود اب که ماسی مزن جی گلک اوی ونه هنه چرا او که ماسی چه بود بله چما ازدی ها دو تیرتی که در نوا تمامی ها کرده بس ام بری ویا ادخوازم شکلی نمیپرسم اما انا سر روی عرده ازیدیل کیجان ولا تانه کرد ازیدیل کیجا که داری هنه کیجان ولا تانه یعنی مرد بینه وکه همه چون هر داری دنیای یعنی روسیای هنه لا او جمهوریت سوویت هي بری کیجان ولا تانه بلا خدایجی حتی نی سوویت هلشیا اره روسیتی دا تنه دو جیا بودیست ارمنستان بون و گرجستان گرجستان جی باجار تلبیسه بله ارمنستان گندی وانه بون وکه 20-25 گنده هایه حتی نها جی او گند هنه لی هنه گند دی برب تنبونه دیچه والا دبن اریا گندی وکی 6 مال 7 مال 5 مال بون 2 مال 3 مال 4 مال بونه لی گند هنه وکی هلا چینه چرا؟ ازدی او کمار ارمنستان جی و گرجستان جی بنجی هنگ نجار پرستی کو کتا وردا ملا چیتی کتا ورا اصلا جی درفتی وانا آبوری گلگی کیمه مری نکاره ورا بجی گنده کی مینا کنده سازی دا یا گنده کی الگزی یا جاموشان سیفان کی داری نکارن درفت نه اوی جیانی تنه اینجا روسیه جی او تش زافت بنا جی هندی اونا درکتن چونه روسیه البته هناك تشتي خراب چه بون هناك مجبوری درکتن هناك آلی سیاسی درکتن لی پای پره آلی آبوریا درکتن اره البته هدن روشن ویدیو ما هناك آلی سیاسی ها نکبو نه هیچ درکتن اینجا گلک تشت هناك
براستی بری نزانه بیجه نبیجه چانه چانینه أمي وارن سروي هدي بري وي بإذنته أم جاردن بدنجته شركة قدري بكن هوالي رجيه أما بكن كاروان دكشة أم جوه قبضن وي شعري دنجي ما مستا کاروان دکشه نسریه نجی داوی نسرکشه نجی خواهی کی انداکر کی ورک دید کی بو قربان کی بو شهید نه دعایه نه نمیجه هیسرن تال خون درجه سر اخرى کاروان دا قرف بای بیوان لوری نکه تال دویجه کاروان دکشه نه دوینه نه دلیلن نه گمانه نه زنگینا زنگلانه مینا بری نه کاروانه خشر و خم زیر زیوانه جویرانا کردستانه بازرگانیا میزدیانه اشیادی بی حرمت پر ارزانه کاروان دکشه دور زمانا دکشه دعوی نینه وگردینه ولاد کینه خونه کینه برا پشتا بره نینه برا بره خونه نحبینه نحقی که قان کینه که رش سر خلقی دا دبارینه خلط روه کاروان دکشه ولاد دیوان یوان نینه ولاد پشوان وادمینه پشوان آگر کین و خونه بیشی تاریه اندابونه اندابونه پشوان بونه تنبونه خمخور نینه خیرخواز نینه کسک نینه بری کاروان وگرینه دعوی لوی روی بینه دعوی لوی کینه بینه دلی من دا تک آخینه آخینه خما کسی آخینا من جینینه بله کاروان دکشه أمورن صار مثلا دناف إزديا ده بشكل يعني كردن دين ما إزديا أم كردن دبيجن وبشكل جهنا بيجن إزدي بسرقة إزدي ملتك إزدي نكردن أما مسألة شيء ما مصر يعني إزدي نكرد أساس طبي جارنا تي بحث كرن قابا أدبينم قابا مرف تاريخ أخوز زانبه مثلا تاريخ ما مستجي بحث كر يعني سرحد مثلا أو عشيرة سبكي ويدني خالتي الجيرو أبوتي وآلي دهوكا إيرو باقني دشتا بيجن آلي عنتابي كليستي وحلبي يعني بالسدان بحزاران جي هناك ويعني قبل مرف ليد مهرنا يعني هما اخويات كيف برانيا كردان يزيدني بولا يعني اقواس قربالغ اقواس يعني برفلهي هبونا اللواري جدال لهب بري كردستاني دشتال زوزانا يعني اف كردن كو ايرو بونا مسلمان يعني تكال كيوان بكي بخوازي الناس بكي ويزيدي دركبه يعني جارك من بحث كتير من وهاجوت يعني اگر يزيدي نكرد بن ام كس نكردن يعني قبل التاريخ بنرن لام دبينن طبي اوك مهاجي هيا يعني بشك جواكا يزيديان كل يزيدي هناك دخوا يزيدي نابينن ام مساله شيء شو دبيني هناك بن گوتن نیاری کردادان يا ربنا هناك بالدرساخي خود هاري درساخي خود ای او ترتوک من فرمان رش میرسکی زازا دا منگورا دا نویسیه
وقتی صحبت چی بود ده ازدی رابیابون هاتبون ارمنستانی بله هنکش سرمجی رابیابون هاتبون هنکش قرصی رابیابون هاتبون اسکر ترکا هات گیشته الگزی گندی ما و حتی نیست پنجی مری تنی شارژی کردن میر چقاس بیرک آن را لیستن چقاس مرد شما ترکی دا کشتن شرکی مزن بود اما کش مروی میه کل مروی میه مزن کش برچاوی خود دیده بود راست صحبت وقتی چی بود صحبت گو سوره کشند که درق آوان تشتا دا بنویسه اصلا ملت ها بری هف دده بری اونا دادانه سیبیری گره که درق آوان تشتا دا نمیویسه او تنی سبا کردان نیبود سبا او ازدیا و او نیبود او تمامیا ملت سوویتی بود که بکار بن شری براکوژی و را بدنه هلدان او سایش بود او تشتاکی راستی جی پوزیتیو بود تشتاکی باش بله لی پاشی دیسا حتی نی 65 هفته ساله ندیشتن کس درقا دیروگا خود رو بنویسه بای 65 هفته را دی او ملت مزن که نویسکاری اونا مزن هبون اونا رومان نویسین اونا تشتی دیروگی نویسین تشتی او نویسین او برینا گلی خود به دیروگی گر را گوتن برین سبب وی برین چیه؟ بله سبب وی برین اف دیروگه لی نام ازدیا دا نام کرده دا نویسکار اگه ایسا تنه بود که بکار به وی برین نشانی اوه که نشانی ملت که راست اف تشت بیه دولت کرده تنه بود تشتکی کرده تنه بود اما دولت ترکا کرد وقتی ملت خواهی دولت بینه او نکاره تشتی خراب بکه اینجا کالا مرا دگوت مراش گلت گوت تو کردستانی دستری سبی کردستان چی به حالی به چابه همی چاب بکن همی بکار بورا بشین یا نکار بورا دگو از خواه بدیتیه وقتی روم هات ارتا گنده دف و زرده آنین لیغستن من ندخواست با تا رو بکتانه دا وقتی دف و زرده لیغستن نگوتن مری منه هاتنه گشکا کرمانجی خبر دا دوی هم تو بون روژا دنی مدید میر گشت برن و او کرن و او خرابی کرن ابا تشتا ناما گل دا رمشته بود راستی جواکی چقا جی مروی خیر نخواست افتش کرنه ناما ازدی ارمنستانی چقا جی افتش بوله گرک ام روشنگیریا کرد ارمنستان گرک گنی خوشی بینه سر کن راسته که گنی وانجی هم یعنی صدم هندورینجی هنه صدم اوجی هنه صدم در باید گاوا ایکو وان تئوریات دینن محتملا وان تشتاجی بجن هوای و هاد کرد هنک رولوزان جناری ما اونا افتش زرن زانو اون زانو بو اوی برینی داخل و ازدیا سرخوش کرد و افتش کرد قالك جرى ارشيف وان جي ما خطرن الجامعه ما حافظه ما كنت ما ارشيف وان هنا نازاني ام چنه ام نه دولت ما هي نه رئيس ما هي نه تشتكي ما هي اما خوي دولت خوي قواطن خوي تلفزيون و راديو نظام چنه ام جي تشتكي ما تنه ام جي بخوزن نخوزن ام بن دفع واندا بليزر
قالك بالترس دبي أجي بكمل نووي دا أجي قالك ملاخو حالخو هبونا خو بهلم دركب وأبي دكتوراتي كرنا تمامية خلقي دا يكو رابيات شو يكو دركت أوروبا يكو روسيا يكو أوكرانيا نظام أوروبا ملت جيكي ماين شون إصابين نهار إزدي بحزرة كيلومتر هردوه ما از هلدن براكي من نوسيبيرسك بچه درد كبد بزم كي داري چقا 1000 كيلومتر براكي من ياروسلاويا قرابة من ديماينن موسكو ديماينن حتى أمن كارم بكيش نهارده از هاتم برو حتى نها من کسک پاکی ندیدیه زاری ما هف ناز نکن کس هف ناز نکن او قواتک جیتنه قواتک نها ازدیادا تنه وکی هنکی ازدیاد بگینه هف دا که اتفاق آن چی بید نها گش به اتفاق او روشن ویدیو مایه چی بگو خواستن وی روشن بیری بشکنن لی جبو او روشن بیری کتب کتیبا دا کتیب در کتبون کتیب جی کتنه وی اوانو نکار بون او تش بکرانا ما مسته بباره مثلا ادبیات پرورده شعر يعني كردي ناوي زيديا ده كردا ده الآن الأرمنستاني جورجستاني يعني وكي دما السوفيتي تشتك هيا أو همي أو إمكان جورتي رابون جناوي رابون شوا يا روش او دما السوفيتي دم زان رياض هذا بو راديو بو أكاديمي دا كردزاني بو او بو أبي أرمنستان كردي هبو ناحية درجة كي ها السوفيتي ده چه نقول لخندقها المكتبة نه زمان كرديجي دخاندن يا شابو وقتي زمان كرديجي دخاندن هر تشت هبو هر تشت هبو مكتبه دا درسي زمان كردي دادان ایجا وقتی سوویت خراب بو افتشت ورثی رابو رياض هذا دخاوتي یا دولتي بو خواچیش دولتی او قدساندن سوامدن یا رادیو دیسا سابو اکادمی دا دخاوتی نسابو ایجا وقتی سابو دی ارمنستانی گو پریمتنه از نکارم پره بودم از پرنامه او روزنامه بانه خودی از نکارم واجی فینانسه بکم و او کرنه حالی چطن نها چی بیاد؟ نها ارمنستان دا هی زمان ازدیگی اب کرمانگیام ویا کرمانگیام خبرداری نه وانا جی دفتر کتاب درسان بیشینه چی کرده مکتب دا درس ازدیگی تینه درس کردن ایوان کتاب دا جی دیسا نویسکاری منه او نویسکاری ویا وقتی وقتی سوویت دا نویسینه برهمی واجدی هنه برهمی وانن برهمی کدینه برهمی وانن يعني تاني ايديولوجيكي او كيا كنت بين ابراء ازديكيه او ازديكيه بين زمان ازديكيه راستي مريد حالكي شاشي دبينه من قالك بخواست واقعي زمان ازديكي زمان كبير من قالك بخواست واقعي او هبير لي ام كرمانجن كرمانجي خبر هفتشتي من كرمانجي وقتی هر رش دا که ازدی دهات نقری دا ازدی خود ملتی خود ندقطع یعنی پرانیا ما امبری ازدی و امجوی دی آتنه ویدی یا نه ازدی جیدن نه بچید راست بیجم جوابا ما ازدی دبه وکه 20 سال خود کرد حساب نکرد لیدنی خود کرد حساب نکرد چون نکنه جوراکی مایم بوده باشه ترسک منه یا ما مسته نه او مثلا وقت صدام
العراقي وقت صدام تدي صدام اوك تزك ابي تورتي بقول يزيدي نكردن يزيدي عربن يعني مثلا معاويه ويزيد وبوان درافا قريت دادو دريش ام مثلا هبو اجا اوجي هي لارمنستان يعني ارمني يعني اوك وان هي كوبيجن ازيدي يعني اصلي وان كوكا وان ارمنينا يا تشتكيوها يا تاني هما او هي يعني تاني ملتك جدانه يعني دبن بارمني في جريد الدنيا انا شو يا نا الراجل عرب وان سال پیشی وانا هنک تشتی صدقن عرب و گرید دان بله پاشی دیدن ازدیج خواهی نوبل بله ها تنی او اکی دبی ازدی کرد نینن بله اوه پروبلیم وان وکی ازدی کرد نینن یعنی ها نا ارمنستان دا هنک ازدی دین خوشتنه بونه خواش پاریس ها تشتي ورجي انا هری ام دبی او دین خوشته بیا خواش پاریس از دبی تو چی چی مایکا عجیبا دبی از پردم اها ايه از کردی خواش پاریس نيسا يعني احترام ما جار كثير هاي الدين خو بقول ما ایجاد يعني مرة چیه مرة مرة هي دين مرة هي تاريخ كوي هي نما الدين ورنا مرة چا مریدی او گلکی زحمت کالبوی ما به 1000 سال خدا نخواهی سروی زمانی ما عرف عادت ما رابون وشتاندن ما خونه خوریتنا ایروژی ام هاتنا کدنا دلی گرادا هر یک آلیتی داد نه دیگه زانی يعني كلترك هي جيانك هي زمانك هي نقوم لقى هم مرة بقوهرة او ملتی ماجی پاک ملتی ها خود نبخواهی داد پاک کارا خود نزانه دنیری ازدی ترکی گش درکتن هاتن نا مزلی اون مونه هر روز شر دورستانا ویل شاندن دست دان نسر عردی ویدا مالاوی هاتن شاندن یه سوریه جی هنک سوریه هبون اوی سوریه جی هاتن اروپایی دی چتن پاش دهرن نه پرسی آبوی نه پرسی اون گرکی ام کرد او بزنبن امی چاپن هذا کرد راست بیشم سر هر مریکی خود نفکره کارا هر مریکی خود نزنبه هر مریکی خود سابقه که ولاتی وی و کردستانی و به گریدان یا نه بیشن دبره ازدی نبره درکن هرن نظام یدنی هرن او نوه ام كرد باش زانبن يعني ما مسبب ورا من قوتنا تبري يعني ام كرد روشا ما ام كردن يعني الناس ما سر اويرا لي ام كرد مثلا سني هنا علوي هنا شيعي هنا كاكي هنا ازيدي هنا حتى يعني كردي خريستيان هنا يعني ام دبي فان همو تايبت مندي خو ببينن زانبن احترام ما وي بقولوا خودي لي دركبن يعني ام نكارن بيجن مملتي كرد همي حمبيز كريا باورت كمي يعني تو چد بيجي نه دیرو که همونی نه برگی دشتی دانه سکناندن ساین نه بله کرد مسلمان ما مستعد لازم تفي مسألة هنسوين ما مستعد ببورة هذا لازم بأوجي كده مثلا أنا او جنوسيدا تراجيديا هري مزن شنغال يجي بسري ما بطيبتي بسري كردين يزيدي دهاتن يعني اوا كردين ما يدني كردي كنا يزيدي بون رولا وان خودي لي دركتنا وان وظيفه خو بيجي انينا وان تا چه درجه بو چه تاثيرك لكردي يزيدي كير انا توی بحثاوی بکی تو دبیجی يعني او تشتي تو دبیجی اف مساله بلكي برينا هاري كور يعني تزا خص سر مساله تو دبیجی چه يعني اف جي بيرا عم بفكر انتو كاري بحثا عم بيجن
کرد می کو نه زیدی تا ت درجه چیکرین کو اف مثلا yani em nikarin yani hinek ezî dibêjin em nekurdin ya em bêjin hêviyek dişke ku yani me em ê çak kengî hevdû hembêz bikin em ê kengî hevdû bigirin em ê kengî bi hev re ji hev neqetin rizgar bin yani ew mesele ez dixwazim yani mesela şingalê jî tu pê re behs bikî kerem ke şengalê tragedya gelekî mezin milletê bêçek milletê destebala çiqa merivê weş hebû tirka ji welata tûr kir anî berî şengalê da an Mûsilê berî şengalê da ez bêjim wakî şaşî me Kurda tune bû wê tiştî da ez ê rastî rast nabêjim wakî pêşî da bikare biya hinek tişt bikira dibe tragedya heqa mezin nîke hema bi gencê êzdiya hema bi gencê wê derê berxwedaneke mezin çêbiya ez rast dibêjim wê şengalê weşara wan daşara bibiya mezin îja sabû wakî gişka her tişt hîştin û reviyan gelo daş qewata wan çiqose çiqanîne çane çanîne hîştin wira reviyan berxwedaneke pak çê nebû êsa jî pêşmergê me jî nava ewa pêşmerga da jî gelekî kêmasî çêbû îja destpêkê bi taybetî destpêkê da gelek kêmasî çêbû tiştê gelekî xirab bû ya namûsê ye birina zaroka birînê gelekî kûr dilê erdê êzdî da çêbû û ew ê û neyarê Kurda jî gelekî bi aqil bi ew ji Kurda aqiltir xebitî êsa bû ku nîv milyon êzdî ketine bin ew bin kona da nîv milyon êzdî ketine bin kona heta sed hezarî derketin Ewropayê û cîmayê xelq birçî tehsîsî zarê wan dakî wêran 6 sala ev tişt berdewam kir heta niha jî em nizanin çi ye û gunehkar jî kê ne partiyayê gelek partiyayê me ne rêgirtine nahêlin xelq here cî xwe da her tiştî dikin em devam bikin bîzna te em şeireka dinê godarî bikin pişekî bîna xwe vedin cardin em ê ji dengê mamoste esker büyük şeirekê bi nav ku navê Kilama Mirinê varê rejiyê eger karibin deynin serê em ê godarî bikin Kilama Mirinê Raşêla kilam digotin qejeka helbest kewser jê dikirin diherikîn hest deba xûn vedixwar sew û şivan dikuştin gerê pêz bê xwedî hîviya gura dihîştin wawîka govan digirtin rûviya talan dibirin reşîla guhera da dewata qetla dikirin keser ji çiya dihat xezebê dadabûn rê şaîr bêçar çok dabû berê xwe dabû xwedê mamoste gotinek heye bin Êzîdxan mesela şingalê Êzîdxan yani Êzîdxan gotineka nû çêbiye ya gotineka tarîxa wê heye ji kê derê re tê gotin çawayî kengiya tê gotinin ser wê melumatê te çi ne gelo Êzîdxan berî da heye
بری ده هيا نتزه يعني بری ده هيا ما سرهدي وقت اوي مريد نرد كلام ده هيا يزدخون اوي يزدخون يعني كلام يوجي هنا كلام بیرون چمری اوده ازدیخان نه نوکه و ازدیخان شی چا کردستانه وقتی دوی ازدیخان دوی کردستان تشتکی سای اوتنه تشتکی سای بیجم بیشیا کردیتیه به بیشیا کردستانی به تنه نه و چه بیام نگله دراست بیشیجی هلای اف شنگل دست بی نبودو هلای اف نبودو ما دنویسی ما لابادکر ما دگو استادکی بنا شنگالی راست شنگال الان نوا کردستانی دانینه لی گرکی سبوی تکوشیم بکرنه برا ازدی بکار بخو خواهی کن وقتی ازدی بکار خواهی کن اول ازدی برایش به پارک کردستانی اوجی او کردستانی تشتکی دور و او تنه لسان نبود باشه جی نه شنگال کتی دست گله کیزاد و چا به حالی اونه دولت عالی کی داد کشینه هنک پارتی من کرده عالی خدا دکشینن دولت ایرانی و ترکی و اونا جی عالی خدا هر یکی تشتکی دکه و چابه و از دی جورا برا بنرم چه بکن؟ بله چه بکن؟ گره که قواتک پشت آن هبه قواتک پشت آن هبه نه او ملت او جواکی مینا ازدیا جواکی مینا ازدیا اونا دست داوجنه هر تشتی دکرنه نو هر شاشی که گره که سروکاتی ها ما کرده رند بیتشتی فهم کرد ایستی نا کتنه برکی دا دخانه خم دستی و گره که باویج نداشته نا کامپا را دوبنده چن نه کس آلی کاری آورد کرد نه کس تشتگی اون را چیدی کرد نه ماله نه آوه نه الکتریکه نه تشتگه بله یک هماتی دویازی پرسا آبا تصافی کرد دویاری توی از پشتا تبه یک تی دویازی الکتریکا تبه بکن دویاز پشتا تبه اصلا به دولتی گرکی سا بله مامست دولت گرکی را به پشتا وانده داش ببخشینه داش ها تشکیلانده سایی نه بله اینها گلک داش ها هاتنا مالی خود یه هاتی اروپایی یه ها نو عربستانی دانه یه روسیه یه کردستانیه مال خودانن هاتنه کرنه او اوجی کسی که پیوان ناچه سانی نگره که کامیسیون کبیا تشتکی سا قوات کبیا که هر یکی یک هاتیه واشیتی کریه بر او خوب بسنگه بر گونی خوب بسنگه اینجا ازدیجی چه دستی اونانه تشتک مینن و چه بله لأوروبا هناك خبات مباتن هناك يعني تشرتوا هذا ما قال كلمة غبي الجور تراجيديا مازن الجور جنوسيد مازن الجور زرارة مازن كل يزيديكات براسلي يعني قال كلمة وكدن او مثلا يزيد خان ما مثلا شندكي بري من وكي بلقايك تاريخي خون محمد پاشای کوره او میر سورا میر سورا اره يعني من نامه یک جوی رهبو من خوان يعني 1848 حتى بري ويا افا نامه اقواتيه يعني وقت شر نزي بي او قوالالي محمد علي پاشاهين اوان شر 39 40 نيسه يعني وان دورايه نامه که جی کردان چیه جی محمد پاشاره لوی داره گوتن یعنی ازید خان هیه بنا قبل بحثا هریمت که ازید خان لو ماجی یعنی بالام کشان یعنی اف گوتن
يعني قلت تاريخية يا كرداية واري كرداية أبينا وكاكو يعني مرف جي قماني بكا جيتك وشكي هناك أو كرنا يعني قاوا دناف إزيديا بخواد كولترا وانده تاريخ وانده هيا دبي قالك أو طبيعي بي بيشوازي كرين بدل خوشي بي بيشوازي كرين و تو خطر جي تدتونه وقت دبي اگر بوتا هيا وستورا هيا وبهدينان هيا يزيد خارجي يزيد خارجي بهذا أبجيدا وهذا شندولا في خانة أري بريد سرهدي داجيا وبو إجا سر مثلا شنغالي تشتكي دنيا يا خوازم برسكي بكم تدي أنا أوك هيا هات مناقشة كرين قالك أنا هاجي باتو ساكنية أما أو مثلا شوا شارع سرفة يعني قالوا شنغال تمام عراق ام بيجي كردستان بشك عراق يبقى اللي قالوا الشنغال بشك هريما كردستان يبقى يا عراق يا بسري خوبه مثلا اگر مرة استراتيجيك بفكره انا شنغال هي همي منطقه كردن ما يزيديه تاريخيا يعني اواوي ام بيجي كومكاوان ولات دايكو بابو كلا اي اساسيه بيجن ورا او دبي يكجي بشكه ابدنيجي يعني جي هري بيروز لالش نهار لالش للشيخانه لالي دهوكي وشنغال لوي الي دنيا يعني اگر شنغال نبه بشك جي اوي جي كردستاني يعني كارب بشك جي كردستاني اما كاره تايبت منديه كاوي وكي ايالتك كردستاني به تو زرارة ويجتونه يعني مادام نصنامه كاويا ديني جي هي يعني كردن اما ديني جي خدا نصنامه كاكو يعني نعم بيجن بشك يا طريقتك يا مذهبك جي اسلامي دينك كيف سري خويا كارب وكي ايالاتك جي ليه اگر كردستاني يعني بكردستاني وني بريدان اوش غير شنغال وشيخان كارجه وقت يعني پرچه ببن تو اوي مثلا چوا گردي يعني جالي كردن ازيدي جي از فكرم كو يعني يا هري خير يا سلامتي اوكو يعني الشنغال جي وكي آلاتك بس ستاتوية كوي هبجي لسر كردستاني بحساب كرن نكو بالسري خويا جي لسر بغداي في مسألة را شد بجي شواد فكري يادنا في زيديا دا افتش جيتي مناقشة كرن قالوا هذا بروبليمك كو هناك ازدي راستي يعني وقت ما ازدي خانه برچبك ها وقت ولات ازدي برچبك بكره نو ازدي شيخانه وشنغاله بله وقت شنغال كده دستي اوي دو دستي دولتي دو شيخانجي دمينه هرم كردستاني اسنا ازدي بن دستي دو حكومه دون بله برچبك يعني ولات برچبك نکارن پروبلمی خود راستی صافی کرد. آره. اینجا پیشی داشتی نه اوه که از ویولیم که چه جیه به کردستان ولات میه ازدی گره که نو کردستانی داره. بله. تنی آزادی نینه زانی تنی خارج نینه تنی کشکردن دریا نینه. بله. ترورده هیه. وکی نو کردستانی داره و پرورده‌وانی کردی به و زمان کردی به زمان مکتب کردی به آکادمیا و چه به او پیش وقت باش وقتی نوی اینستیتوت چه به خلق بخونه دی وقت او نو ایرا پیدا بن از بار نکم تو تجی چه به نه راست احمد بله تشتکتی بیرامه تشتکتی بیرامه یا قره‌باغ یا ارمنستان و آذربایجان بله قره‌باغ نو آذربایجان داد آره گلک رنتی بیرامن که آذریا دستور ندادن وکی اونا دفتر کتاب مکتب چون لازمه چی دستور ندادن که اونا درقا دیروگا خدا پاکی بنویسن بله زاری اونا قره‌باغ دهاتن یریوان universiteta دخوند و اصلا به سر کرده ازدیا داشتی بله
ازدی بخوازه نخوازه وی کردستانی با بین گریدان بین هرن چه باوایی کی پرچبویی بندازه عربا دا پرچبوی بله عرب جی امرن زمانی که او چقاس اون حتی نهاجی اونو دویژن ازدی عربن شاقه که عربونه راسته اصلا نوا چند ساله دا اوی بهل دانه هم تشنه گیده نبینه ها قواده یه شنگال بندست عربا دا بسای نه بله عربا چه پروبلم شنگال حتی نه صافی بیه چند مکتب کرمانجی او را دا بگیه گنده عربا گشتی بون چای شنگاله حتی ما مسلمان چه تش سبب ازدیا کرنه که نها بکن ناق اناق راسته اینجا تشته گیده نیچه گره هریم کردستانه که نها نوا عراق دانه اونا جن نگی خبرنا عردی دا يجن أبا ولطي مية أبا عردي مية أبا ملتي مية أم سبا وون تشتادكن يعني راست وهذا نجي إزدياجي بين خيراتي يعني يجي أم ياكل بنيرن أم سبا وتشدكن بله جو إيش لازم بيجم ببورة يعني كردن أم حكومتها هرمي جي وبارتيين كردان جي وكردن مسلمان بتايبتي كردن مسلمان خلق دبي يعني بر بين پروردگرند مثلا ازیدیا ده کرد ازیدی ده مثلا يعني انسان سياسي بلکه هي پر هاي جهنم اما هم بين دابا خلقي ده کرد مسلمان هي قلق جاهلي وشاشتي وسقطي پرند ناوان ده يعني كرد جي بسياسه مدار وحكومت اخوه ببینن ناس بکن که يعني ازیدی اری کردن اما تایبت مندیه کوان هيا دينك وان هي يعني دبي شخصيتك وانا تايبتي هبه يعني مثلا شخصا اس دفكرم يعني قاوا يزيدي دبين ام دناف كردستان ده ببن ايالتك او ايالتي ام بخوي داره بكن برا بارتيه مهبن كو يعني يزيدي بن برا خي يزيدي هبن قالك بارتيه ديني يعني بنافي اوي هنا كل ولاتين دني البرلمان هنا خباتي وان هنا دبي مرف جبين نترسكو يعني ام بيجن ازيدي بخو قاوا بارتي اخوات شكن ايالتا وام بسري خو هبه دبي مرف جوين نترس دبي مرف ازيدي يعني قبول يعني كرد مسلمان بارتي ما هيزي سياسي دبي فيها قبول بكن كاربن كردن ازيدي حمبيز بكن كاربن وي او تشتكوا بالسلام ده تاريخي ده حتى يروهات مجيه وان ده يعني تبدا فكن قالوا ام كينه يعني قالوا ام برا كردن قالوا ام قينا كردن يعني اوج مجي وانجي قالك بي او كرين بي هلداني يعني از ورد فكرم یک مراد از پارچوبو در کردستان بله کردستان راستی جنته والا تکی ساکو مریض گلکه من گلک دخواسته که من همه باجره که وان تا کدکی وان تا ببیجیتا بله اینجا اوه که بچوک هم هاتن جیکی خار نبخون بله جیکی خار نبخون بله خار نانی نبکن پیره کامل گفت اوه تکفشی رستوران ازدیانه چونکه اولده بودی که در رستوران ازدیان زفته اما امریکا ها شاش بود نه بیجه نه نبیجه بله تقول که رستوران ازدیان یا کس نداد تو را خاره نداد ليه؟ بني رأى تشتكي لابد بتشوفها تشتكي روجانية أما تسير إنسان هذا دلي واندا مجي واندا أو ككور بدك جرك پرورده چی به بله أكر مهمة دیوان هنه برنامه کی تایبتیش بود مثلا گرک چه به ما اولدنبورگ اوک دکر نووندا لیکولین نزدی ناسیه سالا 12 بله 12 من گش کار را گفت من گفت حیدان
بیدن اینستیتوتا که اوی دا اونیورسیتا که باشور دا وی پاری وکن آره امون تب بخوابتن آره والا کسی که ندامه آره راست نه گلک دشتنه مامۆستا ئەمێ هێدی بەر ئەوێ وەرن بەر بە داویا پرۆگرامی خۆدا چونکی 2 ساعتێ مەوای ئەم دخەبەردن ئەس باوا هێوی دکم یعنی پڕ دەمامە درێژ نەمایە خافتنێژی هەواڵێمەی ڕێژێ ئەو بدنمە گەلەوێ پچێکی 15-20 دقیقە ینی هەری درێژ نیف ساعتە کاتیژی بدنمە ئەمێ کێفخۆش ببن بەلکی ئاخواست نەکێشەژی ئەو بدنمە ئەمێ دەوام بکەن بەری وێ دەخوازم بەری دەوام بکەن ئەمێ سترانە ئەمێ هەلبەستە کاتن جاردن ji dengê mamosta esker godarî bikin dibin banê xerîbiyê de eger rêjî hevalê me wê derê eşkerema xwereviya deynê ser em guhê xwe bidinê dibin barê xerîbiyê da teviya me deryanê riya da pir li welatê xwe geriya me vegeriya me dewsa piyê min li ser tahtê kevirê çiyayê serî ewr beristanên xaliye bêrihe gewr qumistanên germetî cûngiriyên bêriyê sî li navderiya û kanên merdane û heta li ser berfa sîbîrê jî mane sînor nemane war nemane li wir rastiyê û welatê xwe negeriya me îro vegeriya me li nav çar dîwara da çar hedûda da çar derya da mame ne ji bakurim ne ji başûrim ne ji ruhalatim ne rojava ez seviyê fermana me fermanên bira ku jiyê fermanên kom ku jiyê şûrê xezev û neheqê alên xapînok û neyaran heta îro jî ji wan xûna kal bavê min diniqete ew alên ez bêcî û bêwar bêwelat kirim hê berdewam in û hê jî neyartî heye seriya da qelbî û kîne di jî vegera min sekinîne li nav çar dîwara da çar derya da riya vegerê digerim tezetê derdixim ku welatê min ez lê digeriyam xiyala xûnê bû hesreta kal bava çîroka şeva ez xerîbim dinyayê da bêwelat bêwar û bêcî me ez êzdî me بله سعادت باش مامۆستا مامۆستا ez ê pirsekê bikim ama nehewjî wextê me rêjî hinek wext dan me ama nepir wekî yani pirsa hema a dawî yani li ser mesela êzîdiya meqalek xwe de behs kiriye ku yani ser rewşa êzîdiya êzîdî bi xwe jî kêmasiyê wan hene ku دبێ hinek reform çê bibin wiha nepir bifirehî bi kurtî tukarî ji kerema xwe re behs bikî yanî qesta te jê çi ye ku yanî bigî gerek ew jî di nav xwe de reforma çê bikin êzdîtî ku em dinêrin 1000 sal berê derma şîxadî da hinek reform çê bûne ser alfabet êzdiyane ser zewaca wan e ser gelek tiştî ye ser ûldarê wan çavbîne xwayî kirin erê êzdî çav bikin çav nekin eva tiştek ku bi rastî êzdî wan 1000 sala da xwayî kirine gelek niha dereqa şîxadî da dixwazin tiştê ew bêjin lê şîxadî bi reformê xwe bi ilmê xwe bi zanebûnê xwe bi ew qiyameta xwe kete nava millet da nava civakê da 1000 salî êzdîtî xwayî kir erê rast
اینجا نه یعنی لگور دور خاص زنای پیش هر کسی بود او وعده کی حساب کو ازدی خورا کندی خدا بود حیوانات خواهید کردن جیکی دار نده چون کم سر هف بود اینجا نه ازدی بلا بود ازدی دنیای بلا بود مالکه ازدی نوا باجارکی اروپای هر مدرن داده ازدی فقیر از ترکیه هاتن از عراقی از جیدنی کردستانی جی پاشدامایی گوتی و پاشدامایی حیوانات خواهی کنی و هاتن کدن نوا جواکه که مدرن جواکه که پیشداچی زارو که ازدی تاوی 40-50 زار دنی تخونه اما تشتا هن آلی اویدو هن آلی او مرباطی دار هاقاش سر مرب او ناکه حکم دکه جیگی دا بی جیگی ساکو 100 سال پیشاته یه جارنا مری نکاره وی گرانی جی بوده اینجا بوی جی هر دولت ها بلا بونه هر دنیای بلا بونه هنک ریفورم لازم ریفورم از جارنا دویم ریفورم هبالی ما هنک متخیدن اونا تری همه ریفورم او وکی زواجی او بکه کتابو چون ریفورم پشتی ماهین دار بله ریفورم بری لالش نورانی او باب شیخ خانو جوکا رحمی کارگو سروکاتیا ازدی شیخان و شنگاله دکه ازدی دنه 1000 کیلومتر دوری وان بون اوه سال قوالک دو بچیر نوان دا خیر توب کرا وانا بگو دا چه تنه بهاتا نکار بون ندگیش نوراتا ازدی وراجی اوه ازدی دورجی گلک اولا خواه گریدایی بون او ندکرن ایجا نه ازدی بلا بونه ازدی بلا بونه گره که پرسی سروکاتی پرسی او بینه تذکرن سروکاتی دینی و دنیاوی نه؟ بله یا دینی هم یا دنیایی خاکی بله ابی منها دنیاری او هیه ساین کامپیوتر هیه و استو 1000 کیلومتر دوری اول بله خورا برهم سگین نخبر دیده لی ایسان نبه وکی از دویجم بینن لالشه دا او که مرکز کسا چه کن وکی او مرکز بکار به هر قلقی دنیای ری بده پیشو ازدی چا بکن خب بکار من خواهی کن اویان طبعا اویان نه علامت ضعیف بونه یا درجه بردانه اویان علامت مره بجنوب خورت و چک دکه یعنی مره خوزدانتر دکه خوشگیر دکه علاوه نو دکه دسته خواه مره خورتر دبه یعنی پرسپکتیف مره yani frettir be, merak kavvettir be. İşte gidince ya, ne her tiştide finans lazım. Persi aburi lazım. Evet. İzdi aburiye ona tomeri tane. Doğru hazır konferans ekibidir. Düşün siyo ber merve hardıkın dibi alim bükez bir konferans ekibidir. Evet. Alim bükez vitişti bitir. Alim bükez vitişti bitir. İca ezdiği bxir xirati xo geleki peşin. Her moleke ezdi ali xirata da bargi milletin paşanomine. Evet. Kodun amçi ezdi o xirata tomicik iken. Ko bebe aburi ki Vaki fondaki ha? Vaka fondaki ko be korbin wir ezdi riba bebe. Re lazım re خارج Hani o çone Yahudi aldın. Yahudi çok gişiş nevi kavata mezun. Bisa be o aburiye xod. Persisa gelek hene. Bale. Persisa gelek hene ko karın no am روحانیه me شیخ پیری me جواب روحانی قدری مونگش که رهیه لی
جواکا نخوندی پاشدامای نکاره جواکا خوندی پیش دامه راست اصلا گرکی اونا خوندی می هر پیشی بن اونا واقعی بکار بن جواکی پیش دامه بن بله مامۆستا یعنی گەلێک ئەوێ دوور و درێژن تا کەرەم کرد خەتێن گشتی خەتێن مەزن تا ئەوژی دەستنیشانکردن باوەڕ بکە ئەوانە گەلێک پێویستن و وەکم گۆژی ینی نە علامەتێ قەلسبوونێ یا ئەوێ علامەتێ خورتبوون و ژیربوون و پرتر و زووتر بسەرکەتنەیە ئەم چخوا باسکەی دوور درێژ بێشە ئەم بکێشە ئەمێ ئەو بکن کۆ پرۆگرام خۆ هێدی خلاص بکەن لێبەر ئەم خلاص بکەن تەماشەمەڤانێ مە گەلێک حەز دکن دەبێژن مامۆستا عەسکەرێ بۆ یەک برا زندی بدەنگێ خۆ گەل و کارە شعرێکە خۆ بخوینە نزام مەسە پێشنیارێکە من هەیە مامۆستا بەردەستێتە ئەگەر هەبە ئەزانم ئێ کوردستانی چێبێ گەل و بەردەستێتە هەیە زانم کوردستان چی به؟ یعنی کامل بردسته به یعنیش تشکر ما خور همه کیش یعنی دخواستی توی او بکه ابا پیشنیاری هم بودتنی ولی یه بلکی مگو بلکی راحتی به بوده اما هل بست من زان کوردستان چی به سال 1966 من نویسیم بله هل بست که بچوکه هره هما سوی چاقی شهر هو شهر بازانی مزن او سرندان وان بود ام خواندکار و جیکی تورد بون کبابی خبردان و سروی تشتی بود من اول نویسی باشه کلیه که جاد او هربز درکت آره راست کرم که مامۆستا از زانم کردستان چی به آزایی بیدا قوی به عدلایی اتفاق قوی به از زانم کردستان چی به تاوی قلم اوی به چاوی عالمی لی به از زانم کردستان چی به لاوی کرد عقیدی وی به ایرو به یوسفی به از زانم کردستان چی به از حتی کاری وی باوری دانم وی کردستان چی به ایرو اف باوریش هر دمه پرتر لازمه نه مامۆستا وی باوری دانم او حاطی دمک اصلا که دنیا جی دخواسته واقعی کردستان چی به آره و کوردستان اكو هات شي ببا ام همي يعني بهمي دين ومذهب و ريباز خو ام دبني ودا ام بآزادي بختور ام بيجين دولت چه بو که كمن همي ام مع اف برينه گيش که قنج بو آره اف پروبلم کو اینو بيشيا گله کرد ساکنینه آره هدی جی خو بستیم دو ساله که داده ها نال لیون هدی گشت جی بستیم همه گازی خوده که ناکی دولت چه بره هم گازی که نو هویه ما هبونو هم جه ام قدره جهد بکنو اوان تشته که ما بالکشان و گلک انسانی ما دنیجی های جهنه او جی دزانن که ماسی چنه نکو ام تنه و گلک دنی ام دوی براستی وان که ماسیا تمام بکن ام بیجن خواریک و پیکتر بکن کاربن هفدو هی پرتر جدل هم بیز بکن که او آزادی کردستان به قسمت ما باشه ما مقتا امی بین داویا پروگرام خواه گلک سپاس بکتا وقت خوش اف صحبت خوش اف آگاهین گلک هیجات دان ما هیوی دکم تماشه موان مجی کیف خوش ببن ممنون ببن امی خاطری خواه تماشوانا بخوازن برنامه ما ایرو لویدر خلاص دبه امی خاطری خوش نهاده بخوازن امی پروگرام خواه جاردن بسترانه که نظام الدین آرچ آکوش شعره مامۆستا عسکری بویک هونان دیه وی موزیسیانی ما هیجا امی بستران هاوی خلاص بکن داوی لبینن جنها و ببینن دخوشیه ده بخاطره و شبا بینه خوش اجی سپاس دکم و گشکار را شایی تماشاوان را سرکتن و را سرکتن گلیم را سرکتن بام
او اميار جارة سركرنا بروبليم و كيماسيارا سپاس ممنون شبا تجيب من خوش بله دب خاطري و امنها امي گوداريا نظامتي نارش بكن كلام عبدار حوال وهوقره كلام هم شوات هم جي آقره وقت مدعی کلام گمانه وقت عشقی کلام خدانه لو 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 کلام مریارا دین و ایمانه کلام مریارا درد و درمانه وقت بنگی کلام حسیره وقت دلساری کلام آگره کی به کلام بخشی به گله اوی به هوی اوی به دله کلام كلام مريارة هوالو قرا لو 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 كلام عبدارا حوال هوگره كلام هم شوات هم جياگره وقت مدعی كلام گمانه وقت عشقی كلام خدانه كلام مريارا دين وإيمانه كلام مريارا درد و درمانه وقت بنگی كلام حسیره وقت دلساری كلام آگیره کی به کلامه باغچه به گله اوی به هوی اوی بدله كلام مريارا حوال بوگره كلام هم شوات هم جياگره كلام هم شوات هم جياگره